Arambai News Guwahati da Manipuri Pau tabiribasingbu ihan hanbamagtada Chingangbam Suchitarani khurumjari hojik ngasigi samlapa mariba pausing lobirasi ngasigi oina samda COVID-19 ge anoba positive case phangbagi pau hojik fawbada officially laktri adubu miyoi chohumga marfutara tareti ngasi discharge tawkhre haukiba pung kunmari asida nongna miyoi nipan laikanaba ngamdana sikiba asina asamda maroina Guwahati da COVID-19 gi phibam akiba phangna lusilakle haibasimadi mayek senglakli COVID ka lanthengnaba ngamgadawribra haibagi wahang phawba lakre adubu ngamdabadi yade thawna hanba yadri mai paktaba yade haibasi Assam Sarkar amadi Assam miyamgi achetpa phirepni ngasi laikhidabasinggi manungda chahi humphudagina humbudra fawbagi manunggi miyoi mari chahi kunthra suraba miyoi ama amasung hojik ngayaki mamangda chahi 18 khaktamak suribi nupi macha amasu laikhidabada yauri ngasi laikhidabasinggi manungda Guwahati khaktadagi ahum yauri hojik fawbada state asida confirm case masing lising 19 ga chahum kunthra taruk sukre lising 9 ga chatret kuntaruk na discharge tawkhre lising mari ga chonga marphu mangana active oiri laikhidabagi apunba masing kunithoi yaukhre chairagasida Guwahati gi phibamsu sokchin behenjilakli sarasi ga chathok chasin tawbada athingba thamkiba state asida district 13 sukre district sing asina Guwahati bu boycott tawbagi phibamni hojik leirakli basi Guwahati dagi kanagumba ama hek thunglabada numit 13 nidi quarantine tawdaba sukyamak yadre gari sing phawba sarasida chathok chasin tawbada athingba kyasu thamkhre athingba thamliba district sing adi asigi manungda Morigaon Dibrugarh Jorhat Sibsagar Nalbari Nagaon Sonitpur amadi Bishwanath na chingbasu yauri chairagasida Barak Tampaktagi hanagi MP Susmita Debsu COVID-19 positive oire haibagi pau lakli Assam ki khwaidagi chawba mahairoi loop asu amadi Assam ki health minister Himanta Biswa Sarma gi marakta yetnabagi thong ama kanna chatharakli asu gi president Dipankar Nath na haikibada ngasi Assam da covid na siriba si atopa laina na sibana yami anabasing asi cup syrup paracetamol pijaraga layengbani amadi Guwahati da lockdown thamba aranba khongthangni hairaduna laichadasi aruba anaba amo oina logdabaga loinana Assam Sarkar gi COVID policy mathakta hulladuna ngangkhre adubo health minister Himanta Biswa Sarma di asugi president ki wangang asigi pakhum oina asugi workers singna PPE kit setuna COVID hospital singda leiriba anaba singi seba tawbiraro madudata aikhoina tawriba si dramani natte haibadu khangani America amadi England da sinariba mayam sisu dramara haina wahang hangkibaga loinana asugi luchingba singna hospital da changlaklaga anabagi seba tawrarabadi madu aphabani aikhoina taramna okani haikre Manipur da haukiba pung kunmari asida nongna miyoi manga positive oibaga loinana apunba confirm case masing lising amaga chamri kunthra manga sukre kunithoina discharge tawbaga loinana apunba discharge tawkibagi masing chatret ka marfudra humdoi sukre chatruk nifuni active oiri phabagi chang na chada yankhai manga dasmik ani tarukni laikhidaba amata yaudri Manipur gi CM N Birena ngasi rapid antigen test kit launch tawkhre masigi manungda kit list chahum jiribam da thamkibaga loinana ngasi dagi test tawbasu haukhre panba yai ICMR dagi kit lising 15 tharakhi kit sing asi atei district sing dasu darkar gi matungina yenthokigani hairi Jiribam district ki oina COVID care center thamnanabagi khanakhiba mafam ahumgi manungda Harinagar da laiba model school da COVID care center thamnanabagi sem saba haukhre panba yai district asida amata ngairba hospital haibadi Jiribam district hospital da center asi hangdoknanaba sarkarna warep lawrabani adubu mafam asigi miyamna wakatlakpadagi Harinagar da hongdokhibani Chairagasida class 11 gi oina arts science amadi commerce stream da mingchanba Jiribam higher secondary school da ngasidagi haukhre chahi 13 hena duty togduna lakliva village defense force samna VDF member singi honorarium matamga chunana pibinabagi wakat loinana makhoigi post regular tahanbinabagi dabi thasigi tang 15 fawbagi manungda pibidaba thoklabadi mathang numit haibadi July tang 13 tagi akanba wakat khongjang changsilagani kihalakre
ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯔꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 8,900 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯐꯪꯂꯤꯕ VDF ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 10,000 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ VDF ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 12ꯗꯤ COVID-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ VDF ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯨꯡꯄꯨꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯍꯥꯡꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 94ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯤ ꯏꯟꯃꯦꯠ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯂꯥꯛꯃꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4-5 ꯃꯨꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯡ 4-5 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 16 ꯂꯣꯝꯒ ꯁꯣꯛꯅ ꯁꯝꯅꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯪꯔꯩꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯨꯡꯄꯨꯏ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤ ꯁमिꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 18 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯗ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯏꯌꯔ ꯏꯪ 2010ꯒꯤ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ILP ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯃꯥꯡꯆꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯗ ꯏꯪ 2015ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯍꯨꯗꯀꯤ 5ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯆꯤꯡ ꯑꯋꯥ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 200 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 4ꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 194 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 59ꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯃꯥꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ RT-PCR ꯀꯤꯠ 70,000 ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 59ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 19 ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 11ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 4ꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨꯉꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 18 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 753 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 304ꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 352ꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ 352ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 350ꯗꯤ ꯑꯦꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ 2ꯅ ꯃꯥꯏꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 260 ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯂꯥꯡꯂꯦꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 2 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 39 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 52ꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ 95ꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 2ꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 3ꯗꯤ BSF ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯁꯨꯉꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 263 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 105ꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 167ꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 3ꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ 3 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃ, ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯅꯍꯔꯂꯒꯨꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯍꯦꯜꯊ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ OPD, ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ, ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯔꯨꯝꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ
अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जुलाई तांग 10 दगिना 15 फाउबा कंप्लीट लॉकडाउन सु थमलगनी हाइरी। त्रिपुरा हौखिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा मियोई कुनमरी पॉजिटिव ओइबगा लोइना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग 19,933 सुख्रे। 73 ngasi numitang wairam discharge tawbaga loinana apunba discharge tawkibagi masingna 1,413 sukre. Chahumga 74 na hojik active oiri. Aroibada atopa pausingda Bihar da ahanba oina khwaidigi yamna amuktada positive case 494 phangkhre. Patna, Bhagalpur amasung Nawada district ta athingba kaya thamkibaga loinana Patna dadi July tang 10 dagina 13 fauba lockdown thamlagani. Mi punbada athingba thambaga loinana tangai fadabada mi punbagi thorom pangthokpa tarabsu police ta hana khanghanba takhre. Panbayai state asigi CM gi sangai ga mari leinana official humpu COVID-19 positive oirakpata natana state asigi MLA anisu positive oibada yaukhrabani. Rajasthan da private school singi fee lowraroi Rajasthan sarkar na school sing hangdoktriba fawba fee lowdanaba school sing da khanghankhre. Jharkhand की CM amadi Bengaluru की mayor home quarantine da hojik leiri. COVID-19 की हिदाक remdesivir black the yonbagi wathok tholakpadagi state sing mitna sing na leinanaba kendra sarkar na khangalakre maroina Mumbai amadi Delhi da chekshinaba hairakre. Delhi University na lauba parikya sing yaithokre July tang 10 dagina August phawbagi manungda leiba parikya sing ni yaithokliba si University की वारेब असी Delhi High Court तसु खंगहनख्रे। कोविड पैंडेमिक मरक्सिदा महिरोई सिंगिदमक्ता पोटलुम हंथहनबगिदमक्ता CBSE की स्कूल कोर्स तगी मरोइना चैप्टर सिंग हाइबदे डेमोक्रेटिक राइट्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म अमसुंग सिटीजनशिप लौथोकलगनी। अमेरिका दा फॉरेन महिरोई सिंगी वीजा कक्थतपगी वाफम लेरंबादु अमुखना रिव्यू तौबगी वाफम ट्रम्प सरकारना खनखरे मरोइना इंडियाना पेंदबगी वाफम फोंगदोकपदगी ट्रम्प सरकार की फिरेप्ता अहोंगबासी लाखिबनी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दगी तोकपगी वारेप USA ना होनबी मतुंगिना UN दा खंगहनखरे। अमेरिका दा कोविड ना मियोई लाख अमगा लिसिंग कुंठा हेना सिरिबा असि यावना मालेम दा मियोई मिलियन तंखाई अमा हेना सिरिबा असि हुना मालेम दा लाना लमजिंग बदगिनी हाइना मराल सिकिबता नतना वायरस असिना संदोरकपगी वाथोकता हुना चाइना की मिचंग चंगी हाइनसु हुगी मथकता अमेरिकाना कन्ना मराल सिरकली। पनबयाई अप्रैल थादगी अमेरिकाना हुदा सेंथंग पीबा लेपख्रबनी। अमेरिकाना चाही अमदा हुदा $1 मिलियन चमरीगी अंखै हेना पीदुना लाक्लिबनी अदुगा चाइनाना पीरिबा सिना अमेरिकाना पीरिबा सेंफम असिगी सरुक 10 थोकपगी अमखक्तनी। चैरगसिदा नोवेल कोरोना वायरस नुंगशिता यावी हाइबा वाफम असि हुना यानिंगबगी इंगित पिरकली। कोविड असि टेक्निकली एयरबोर्न ओइबा याई हाइबसि हौजिक नौना फंगलिबा एविडेंसिंग असिदगी खननिंगाई ओइरे हाइरखरे। मरमदुना वायरस असि एयरबोर्न ओइ हाइना क्लेम तौरकलिबसिंग असि लाली हाइरुबदा अचोबा रिक्स अमा ओइरखले हाइखिबगा लोइनना लाइचेट असि एरोसोल ट्रांसमिशन ओइबगी ओइथोकपा लई हाइनसु हुना नहोनना हाइरखली। पनबा याबदी असिगुंबा एयरबोर्न ओइबा याबगी फिबम लाक्लबदी आइसोलेशन दा थंबा अमदे लॉकडाउन तौबना वायरस असिदगी ngakthokpa ngamgadra हाइबगी वाहंग कयासु थोरकली। अदुबो फेस मास्क सिजिनबसिमदी यामनमक तंगाई फदबनी हाइबसिमदी लेंगदना अदुमक लैरी। मतो असुमना हुना लेबाक 53 गी साइंटिस्ट चनीगा 58 ना पिखलकपा एविडेंसिंग अमुखन्ना यंखटलगा कोविड-19 गी अनोबा नॉर्मसिंग नहोनना लाउथोरकपा यारी। बांग्लादेश ता कोविड-19 गी फेक टेस्ट सर्टिफिकेट पीबदा चेन्नई हाइबगी मरालदा प्राइवेट हॉस्पिटल अमगी ऑफिशियल तरेट पुलिस न फाखरे। ढाका की कोर्ट अमना मखोइबु नुमित 8 निगी रिमांड थाखरे। पनबयाई हंदक मरक बांग्लादेश ता कोविड-19 की पैंडेमिक लुसिलकपगा लोइनना ngarang leiba pokpa numit ki nungthildagi pung 12 gi manungda laichadasina miyoi 93 sikhibaga loinana nowna positive case 3,930 su phangkhibani। ngasi gi India gi COVID-19 gi positive case hojik fawda 19,430 phangkhre। अपुनब कन्फर्म केस मसिंगना 1,03.33 नि। एक्टिव ओरिबा केस मसिंगना 2,2.8 सिनोनी। अपुनब रिकवरी मसिंगना 3,3.85 नि। सीबगी मसिंग 19,000 हेनख्रे।
मालेमदा ngasi gi oina hojik fawda khwaidagi positive case phangkhiba leibak India na oiri mathangda America ni aduga sibagi masing khwaidagi ngasi gi oina khwaidagi yamba leibak Mexico ni mathangda India ni मालेमदा हौजिक ख्वाइदगी सोकपा लेबाक अहांबदा USA नि अनिसुबदा ब्राजील अदुगा अहुमसुबदा इंडिया नि अवांग नोंपोकता ख्वाइदगी सोकलिबा स्टेट सिंगी मनुंगदा अहांबदा असम नि अनिसुबदा त्रिपुरा अदुगा अहुमसुबदा मणिपुर नि अनिसुबदा लैरिबा त्रिपुरा अमदि अहुमसुबदा लैरिबा मणिपुरगा खेनरिबा केस मसिंग असि चनीगा मरफुमाथोय खक्तमक ngasilakle ngasi gi oinadi Arambai News Guwahati da Manipuri pauk sandokchaba matang asida loisinjabaga loinana amuka suhanna khurumjari